Na records del Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, el Typhoon Lawin amo el primer super typhoon que entra na Philippine Area of Responsibility este año. Con Lawin na llama como un super typhoon por causa con el 10 de fuerza que alcanza na 225 km per hour. El normal typhoon según talilang na 100 hasta 220 km per hour el fuerza ta obtene. Asigun pa con el weather observer del PAG-ASA na Ciudad April Castillon, el primer super typhoon na llega na país amo el Typhoon Yolanda. Comparando con el Typhoon Lawin, más fuerte pa siempre el Typhoon Yolanda que deja grande destrozo. Kasi mas malakas yung hangin niya, tapos yung dinaanan niya kasi is napapalibutan ng water. So, ang pinakamalaking problema kasi kay Yolanda is yung storm surge. So, nadala siya ng lakas ng hangin, kaya karamihan sa mga apektado ay galing sa storm surge. Si Lawin kasi, dumaan siya sa isang malaking land area. So, kung meron man siyang dalang hangin, so hanggang dun lang sa may coast yung apektado ng mga storm surge. So, since malawak din yung land area, bumagal siya lalo. Humina siya. So, yun yung medyo downside ni Lawin kumpara kay Yolanda. Pero malakas pa rin siya. Na fuerza del Super Typhoon Lawin, yan kanse na signal number 5, el storm warning signal que asesali el PAG-ASA. Según con Castillon, el signal number 5 amoy el de bien alto storm signal warning na un typhoon. Na signal number 5, el fuerza del viento el kanse na más de 220 km per hour na siguiente 12 hora. En esta situación, debe ya evacuar ya mga residente na lugar, siendo el esperanza con un grande destrozo. Opo, yung signal number 5, nagawa lang to after nung kay Yolanda. I think na-update to siya nung 2015 ata. So, yung signal number 1 natin, ito yung kapag meron tayong warning for the next 24 hours na magkakaroon ng winds from 30 to 60 kilometers per hour. So, winds ang basehan natin. It doesn't mean na uulan. So, kasi ano siya, wind speed ang basehan namin. So, hindi siya yung cloud cover. So, signal number 2 naman, pag 61 na siya hanggang 120 kilometers per hour in the next 24 hours. Tapos, signal number 3, kapag 121 to 170 kilometers per hour in the next 18 hours. Ito na yung mga pinapa-evacuate talaga pag signal number 4 at signal number 5. Yung number 4, kasing lakas na niya yung typhoon. 171 to 220 kilometers per hour in the next 12 hours. And then, signal number 5 kapag mas malakas siya sa 220 kilometers per hour. In the next 12 hours. Yung 4 and 5 is in the next 12 hours. Actualmente, el Typhoon Lawin talla na norte-weste de Luzon. El ciudad actualmente te experiencia ulan por causa na isolated thunderstorm y tiene 50 para 60 posibilidad kay ulan na mga siguiente ora. Mientras tanto, según el Civil Aviation Area Manager del Civil Aviation Authority of the Philippines, está normal el viaje del mga aeroplano y no hay airlines el que cancela flight por causa na mal tiempo. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.